Jimiro muzigwa ba kansara abarukubura kuzo Omunkiiko za district ecyari kugira ngo nicumbagizo buhereza mu district age ekindi kijaho bwanyuma yaba kansara ba district age kubura kuzo mu rukiko urwabere rugendereye kushije membarira ya district niyemwe yo mwaka gw'2024 2025 nonga ahabwa conference age nabanishemerwa munonga conference age kuri abijwirwa mu abantu bengi tukatunga bitekateko ebiri kurugumyanya mingi itwaba rya district aha ekiri kufuko kurwetamu ekiri kufuko mu Kayanja ekiri kufuko mu Nshonda yona omujwekero womwe wenka nabasobutakimanyaji konka abantu haharugire y'abandi abukiri kwataho nkaba byamadini nkaba shubuzi nka prominent farmers nibatwe bitekateko kwena ntubigita hamwe ntuyamwe kitwakora ekiri demand driven ekisasi z'abantu munonga omuri buri cyanga cyabo Seth Mwetware urusipika wa kanseji nagira ngo umuntu nubyakabatine sente zo kubasa kumurabya umukaruru atine cyo kubaha kunga noreba munabasakajwekere bitekate kubyanya abo mbe nubumata mwatorana baze kubajwekera ahabo kuba iki kintu n'ikintu cyushwaza riyare ningira ngo nkakiruhura cyakisheme kuba kiri n'ikitweke Seifi we nagira ngo nkakiruhura nabaza gukora amashu twaba twine figures twatwirwe indicative figures twatwirwe Ministry of Finance kugira ngo tuzitekatekereho ahabwa budget y'umwaka w'ijabo 2024 so itwenga kiruhura twino kushemerwa kumanyangu at least sente zeitu buri mwaka nzigumanze yongeraho aba performance ka last year's national assessment tukakoraje munonga twaba kabiri sente zeitu zahiyongera tuwe turiyaho twatungana sente za production supplementary so budget yitu iyo ni hango nabo ecyo ubutwara gaha twaza kuzo mu kanso twatebeye kanisa priorities zetu twiha mu budget conference twaza kuzitwara mu committee zeitu twazita mu kanso twazipasinga abanyakiruhura batunga services ukicira munonga z'amashomero z'amarwariro imhandeji nyenda kusima government abo kutwereza sente za 1 billion kandi tongera kushaba ngo bagumene bazitwereza buri mwaka enguto za district nziba ziri impango kirwa district twine umwanya muhango munonga tukakora intindo zamani tongera kutamu yakabasa kwera district abantu bakora kumaka gaho mfamu zabo gutunga ahibyaraba zo mukatari nk'ebitoke kamate n'ibindi Atwire Addison ori omwezi wa mukuru w'entebe ya katano ahabwa district age yagira ngo district are kizukuretera revenue to akubira ntu hayonka district itahikom district kuza kushanga mbabuza environmental issues and social safeguards have they been addressed was on micro scale irrigation still the same. So it is very important jangu to budget conference to manise heads of department and even local governments sub county chiefs na town clerks jangu budget zabo abase kuteka mu component ya environment. Urukiko rukorirwa kitebe kikuru cha hanga project rabyemano omuri Kiruhura kandi abantu nkagana babiri nibo babire baroho kandi rubire ruri rokushijuma budget e district eri kuza kukozesa umwaka 2024 2025 sente ziri kwingana billion 25 nizo ziri kuza kuhebwa district ya Kiruhura umwaka gwe sente ogwe 2024 2025 gasha kwa job kato ahabwa Sky Television agenshonga omuri Kiruhura.